Nandam chiang na mo lungmali post Thawngchimnak in nan kut kanin tlai than ha thong hi kul la juk Nohawng kul langa thong pang thar ngai ti ding in kanin som than ha mayun thabor ka si kan pu param kil vending in ral kap thar kan lak lai tia CDF Tanzang Council ni an than Chin kan pu pa na ram kil vending a Tanzang peng chung a ral kap thar kan lak lai tia Tanzang peng council ni Thawngchimnak an tua State Security and Peace Commission SSPC shroi tu miang mai shroi mi SSPC ral kap pol chu chimshem tlai phukop ni an uk mi ram lak thanding a kali khopi in an rak chuak I Chin ram tangin li falam khopi pong an phan sang tia Tanzang peng council ni February kulan ni a an than thil sining thatlo ruang a chinlen chawza runven nak vunchi zung ni aluan chia February ni thaili a khan Defense Coordination Team DCT avoi khatnak tomberwa nak an tua I Tanzang peng council CDF Tanzang ni ral kap thar lak ding in bikhia nak an tua tia thai si churuang a Tanzang peng chung I a ummi kumhlei ruk in kumsom thumpanga karlak pavil te le kumhlei ruk in kumkulle kumnga karlak nuvial te chu ral kap thar a lak an selai kumtling asi changtung I chungkhar ni ral kap tuantar andu lo asi a chun ramchung in tholan selai tia Tanzang peng council ni an than Chin ram Tanzang peng chung chu Chinlang council Chin ram chawza ral kap na ni aliam chia thongni kulle li kum Meni kuleni thuma khan an ka I an rak lak chu hnu a Tanzang peng council CDF Tanzang ni an rak hum hak SSPC ral ka pol chu chinram chak lai falam khopi lak thanding a kali khopi in thazang kampi he an rak kai I chushem tlai phukop he anika nak thlali leng ase chang dia thai si falam le mandoka do naka CDF KKG in Deputy pakhat le ral ka panhi annun nak aliam chiram falam khopi le sagai ram than mando khwa ka daw nak chung a CDF KKG in Deputy Battalion Commander pakhat le ral ka panhi annun nak aliam kong thai si CDF KKG Battalion pasari chung in Deputy Battalion Commander asimi Tao siang khai chu aluan chia February ni kula khan Chin ram falam peng ka daw naka anun nak aliam I ral kap siang lalpian chu February kulan ni ka daw nak chung a anun nak aliam tia CDF KKG ni an than chubantuk chiam in CDF KKG Battalion Police chung in ral kap minzo zong aluan chia February ni a khan kali gango lampi chung Mando khwa ka daw naka anun nak aliam tia thai si atu bantuk in ramle mi phuncha a nanun nak tiang nan pek mi chung a alhei in upat na kan in pek na I ngai chet nak atong mi chungkhar zong nan ngai chet na kan in shompi na tia CDF KKG ni chathan a an chua Mizoram a falam peng mi pakhat rithai si rupi noilhei ni lengman he antlai Mizoram ramkul champhai pengkom zokhathar a falam peng tol chung mi pakhat chu rithai si rupi noilhei ni lengman he antlai kong Assam Rifle ni an than February kula khata khan zokhathar palik le Assam Rifle fund ni zokhathar number pathum chegei a 125 motorcycle a chitni minung pakhat chu anlong khrinsa a chaklat nak an tua I rupi noilhei ni lengman kg hleinga leng arit mi rithai si tangpol he antlai rithai si tamngai he antlai mi pa chu chiram falam peng satom khwami laram liana kumkule kumkwa asi I thongning te in dan tatnak pekding a pezul in thlai nak an to choma tia thai si chubantuk thiam in February ni kul zonga khan Mizoram ramkul champhai pengkom Zokothar chegei a Myanmar ramlai in alud mi moto pakhat chu
Chombo ngay tu nani chaklat nak antua I Chilram tidim peng lamjang khwami za e na kumsom nga panhi chu rit thai si bingrang tam ngai he an tlai tia thai si Mimu peng a SSPC ni Zinglei in boman thak I tual sungmi pakwa anun nak aliam Mandalay ramthan mimu peng Sri Jam kan khwa a SSPC ral kap ni prashut panhi in boman thak I Haksia panhi tal in tual sungmi pakwa anun nak aliam kong Mimu peng fire safety team in Tongbangway tu pakhat ni achim February kulat hum zan swimil lam pasari shonga khan Mimu peng Sri Jam kan khwa I a ummi Starlink internet manak manle Theorial nakse zung a mongyua nama kha in arakai mi SSPC ral ka prashut panhi ni boman thak tia thai si SSPC ral ka bom thak mi ruang a ngakchia panhi le kumu pa pasari ti in andi lakfon minung pakwa annun na kaliam I adang pangani hliam man tuar hliam ma tuar mi chung in hliam fa ka tuar mi song an nga tia Mimu peng fire safety team in Yongbo ngay tu pakhat ni achim Pona peng a SSPC ni boman thak I ngakchia natal in tual chung mi hlei khat annun nak aliam Rakhain ramkul pona peng Yongu khwa market a SSPC ral kap ni ral tuk nak banlong in boman thak sa a ngakchia natal in tual chung mi hlei khat annun nak aliam I adang pasha ni hliam man tuar kong Chatial thiam Whitney Auni achim February kulali chunsui mialam leini renglawa khan pona peng Yongu khuchung ummi market a SSPC ral kap ni ral tuk nak banlong in Pangzanga bom lungni an thak tia thai si SSPC ral ka bom thak mi ruang a ngakchia natal in tol chung mi hlei khat annun na kaliam I adang pasani hliam man tuar chupin a chador tampi akang I umnak in zong tam ngai a rok tia chatial thiam Whitney Auni achim chap nga peng a SSPC ni boman thak I ngakchia tal in tol chung mi pathum annun nak aliam Mandalay ramthan nga peng Taling kong khwa a SSPC ral kap ni zero copter pathum in boman thak I ngakchia natal in tol chung mi pathum annun nak aliam kong tol chung mi pakhat ni achim February kulat hum Zinglei swimia lam pasha le minute pasha shonga khan No Eastern Command Headquarter in Arak Chuak mi SSPC ral kap zero copter pathum ni kapni karuka daw nak umlaw in nga peng taling kong khwa a boman thak tia thai si SSPC ral ka bom thak nak in kumriat ngakchia pakhat kumhai ruk ngakchia nu pakhat le kumkul mi nu pakhat annun nak aliam chupin a adang pakhat ni hliam ma tuar I nak in pakhat arok tia tual chumi ni anchim chuban tuk thiam in aliam chia thongni kulanga kumzonga khan nga peng ta ching khwa a SSPC ral kap ni ral tuk nak vanlong in boman thak I chungkhar khat khosa minung panga annun nak aliam kong thai si Yangon khopi Finland Embassy Phikar antim chang Yangon khopi chung mi Finland Embassy chu aralai mi February kularia thok in Phikar ase chang lai tia Embassy lai ni phongning te in thongan than churuang a consular rentuan nak passport nak nol sok nak dal in consular velte chu Bangkok khopi Finland Embassy ni atorel lai tia Embassy ni chathan an chuami a an lakdel visa he apit lai mi rentuan naksa a Germany ram palai hani renatun lai I thiodang dang he pet lai in Finland ram Ministry of Foreign Affairs Department ni South Le Southeast Asia Department su pet lai nak tua kho aselai tia Finland Embassy ni anthan Nepal ram a bas pakhat ti chung a atla I minung hlei kwa anthi Nepal ram a kwaltlong phur tu bas pakhat chu chanswal nak tong in
Trishuli tiva chung a atla I minung hlei kwa an thi kong thei si February kulle thuma khan kholtlong phurtu bas pakhat chu Pokhara khopi in Kathmandu khopi lei akirpa a lamchung phun pakhat a alet I meter zanthi shrong a hlatnak Trishuli tiva a atla tia mi bom chantu phuni anshim basa chitmi minung somli li lak a hlei kwa an thi I adang kulanga chu an chanchua manna athimi lak a British rammi pakhat atal I thiamha tormi lak zong a teluk rammi pakhat le New Zealand rammi pakhat anital tia public officer Pakistani achim liam chia thongni kulali kum July chung zonga khan highway lampi chung a Thawngchimnak achuak I bas panhi chung in minung somnga le Trishuli tiva a antla tia thei si Lungmali post thazang akan pe I kan thawngchim angai tu nandi lakchung a kanelom tuk hringshan Zinglei a thongpang thar he kane tong than na lai